Mugisha Bayingana dosiye na article ni igihe kinini Joseph Iradukunda tutaganira ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane kumpa ikaze bwana Semugeshi. Ntabwo ko wamugani hari haciye akanya, ariko kandi ntabwo tuba turi kure kuko tuba turekereje makuru haba agomba kuba aca kuri izi platform zacu, tuba tuhabaye kugira ngo tuyageze ku bakunzi bacu. N'uyu munsi rero twagarutse nk'ibisanzwe Kaze mu kiganiro. Hanyuma sinzi niba ari ukwigura kwa Amerika cyangwa se niba ari ukuyobya uburari. Amakuru atugezeho muri aya masaha y'igicamunsi, Joseph, ubonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zemeye gukuraho ibihano ku bikomoka kuri peteroli bya Iran, ariko kandi nubwo bakuyeho ibi bihano ntacyo baravuga kuri naval blockade cyangwa se iriya nkoto cyangwa se zirangabo zabo bashyize mu kigobe cya Oman zibuza ukwinjira kw'amato nasohoka ku byambu bya Iran hara mu kigobe cy'abaperse. Nubwo naval blockade ikiriho, gukuraho ibihano ku bikomoka kuri peteroli bya Iran bifasha kwigura mu bya diplomasi. Abantu twari dutegereje ko mu masaha y'iki gicamunsi Donald Trump ari buze gushyira akadomo ku gahenge kari kamaze igihe hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yewe bamwe banabirebereraga mu mboni yuko hashobora kuba hagiye kuba igitero gikomeye. Ntabwo biravaho, ariko kuba aya makuru aje asa navuguruza icyari kitezwe kiri buve mu kanwa ka Donald Trump, kuko byari biteganyijwe ko ari butangaze ikigiye gukurikiraho nyuma yo gutangaza ko agahenge yakomeje gusaba Iran gasa naho kari kunanira, ntagiye gufatwa indi ntambwe. Bakaba baje noneho biboroshya ibihano ku bijyanye n'amavuta ya Iran. Birasa no kwigura nk'uko bivuga, ariko kandi bikongera bigasa naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiteguye guca bugufi kurenza uko yakoresha imbaraga, nk'uko iterabwoba ryari rimaze kugera ku rundi rwego. Bavuga ko Iran ikigiye gukurikiraho kwirasa imbaraga zirenze. Impamvu Joseph byise kwigura mu bya diplomasi ndetse no kuyobya uburari, nubwo ari ikintu cyiza gukuraho Iran ibi bihano. Urabizi ko ku munsi w'ejo nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zashyize hanze ibyo bise ngo ni ibyifuzo bishya kuri bo basaba Iran gukurikiza. Ahangaha ni amasaha 24 aciyemo mu munsi, nicyo gipimo navuga fatizo wenda ku bijyanye na diplomasi. Amerika yahakanye muri biriya byifuzo bitanu, yarihakanye ko itagomba gukuriraho ibihano Iran. Iyo bari kuvuga gukuraho ibihano nta kindi ni ukubabuza guhaha ku masoko mpuzamahanga. Ubwo guhaha no kuvuga ngo kuba bagurisha cyangwa se Iran yo yagura ku masoko mpuzamahanga, ibyo byari bibujijwe. Still now tubonye Amerika yemeza ko noneho ikuyeho ibi bihano yashyiriweho Iran mu by'ubukungu. Ibi ngo biri gutegura umunsi wa tariki 31 z'uku kwezi, turaza kubibona mu kanya gato. Nibwo bivugwa ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo barateganya ko tariki 31 z'uku kwezi kwa gatanu nibura babageze bari gutera intambwe ya nyuma igana ku masezerano agomba guhagarika iyi ntambara. Ibi rero binahure n'imyiteguro ihari. Ku munsi w'ejo Washington inama y'umutekano yarateranye, Trump ndetse n'abari mu nzego z'umutekano, nako byari biri Tel Aviv. Inama y'umutekano yarateranye, ndetse ku munsi w'ejo abona kuvugana ku murongo wa telefone hagati ya Netanyahu ndetse na Perezida Trump. Na kindi rero abasesengura politiki mpuzamahanga bahurizaho nuko uku kuvugana no kuguhuza abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano, Joseph, kuba bitegura intambara n'ibitero kuri Iran. Ibi ngo bishobora kuba ari manipulation. Ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati bw'isi, nushake ubifate nko gukina ikarita. Wo kunda gukurikira ibiganiro kuri Forbes Official ndetse no kuri dossier Antarctique, ubifate nko gukina ikarita kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ntabwo iri gushaka kugaragaza uruhande ihagaze 100% ku buryo abantu bakitegura intambara cyangwa se bakitegura agahenge karambye. Ku ruhande rwa Donald Trump, n'ubundi Amerika yari yanze gusubiza ku byifuzo bitanu byose Iran yari yasabye. Urabizi ko harimo ngo kuba yakishyura ikiguzi cy'ibyangijwe muri Iran, Amerika yabihakanye. Harimo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika mu buryo bwihuse gukomeza kugenzura umuhoro wa Hormuz, harimo kureka kugaba ibitero. Ibyo byose rero Amerika yari yakomeje kwinangira kugira ikivuga ku byifuzo bya Iran. Twabonye mu masaha makeya atambutse
byibuze Amerika itanga none proposition nubwo yaje ibihakana ariko byibuze byiswe ko yasubije gutegereza itariki ya 31 kugira ngo agahenge yenda kemeranweho cyangwa se bagere ku masezerano y'agahenge ubwabyo ibyo ni kimwe ariko none kongera kubona guca bugufi kwa Leta z'Ubumwe za Amerika igira ibyo yemerera Irani biyifavoriza bikanajyana nanone n'igitutu cy'intambara bisa naho Irani itari kubyikanga na gakeya abayobozi bayo barishwe hicwa ahambese nk'ibikorwa remezo Amerika iri gukina ikarita rero n'isi karita nuko iri kugerageza guhabya Irani ariko yabona idahabutse ikanagira dukiyemerera two kwiyoroshya kugira ngo barebe ko byibuze Irani ishobora guca bugufi hatabayeho kongera gukoresha izindi mbaraga nubwo bisa naho biri gushyira guhanga updating abadukurikira ko byemejwe ariko mbabona bitari buze kuramba nkurikije imyiteguro ya gisirikare reka twigire ku butumwa Sergei Lavrov ubonye ko yari yakiriye mugenzi we wa Guinea Equatorial nawe ngira ngo amashusho ye arahari hano uramubona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Guinea Equatorial hanyuma rero mu kiganiro bagiranye nibwo Sergei Lavrov yavuze ko Iran nk'igihugu cyasibye kuri NPT ubwo ni non proliferation treaty n'amasezerano ubundi yasinywe bwa mbere cyangwa se atangiye kunugwanurwa mu myaka za 60 ariko 37 ibihugu byinshi ku 39 bisinya kuri amasezerano n'amasezerano yakumiraga ibihugu bitaratunga kirimbuzi kuba byazitunga ndetse n'ibizifite kugeza icyo gihe byari bizwi byari Union Soviétique ndetse n'Ubushinwa ndetse n'ubwami bw'Abongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa ndumva ari ibihugu byari bizwi icyo gihe bifite kirimbuzi iki gihe rero ibihugu byari bifite kirimbuzi byasabwe kugabanya ingano y'izo bari bafite mu bubiko ndetse banategekwa ko batazacura izindi nubwo amasezerano atubahirijwe hanyuma ibihugu byasinyeho bitazitunze byo byabujwe kugira gukora imishinga igamije kuzitunga izo kirimbuzi hanyuma rero hano Sergei Lavrov ati igihugu cya Iran cyasinyiye NPT gifite uburenganzira bwo gutunganya uranium ariko ashimangira ko nabo bigomba gukorwa for peaceful goals bigomba gukorwa mu buryo bugamije amahoro ariko kandi ngo Iran ifite uburenganzira bwo kwishimira ibikuye muri ariya masezerano ya NPT cyangwa se kuyinjoyinga nk'uko ibindi bihugu biyinjoyinga bitunganya uranium ngo kandi igomba nyine kuyakurikiza nta kindi kintu gisabwe kukive ku ruhande bivuze ngo nta ufite ubushobozi bwo gutegeka Iran guhagarika gutunganya uranium ku kigero cyemewe na NPT niba koko ariko ndi kubona Sergei Lavrov yego dore impamvu rero ngi nakoze isesengura hano avuga ngo bagomba kubikora for peaceful goals kuvuga ngo ku mpamvu z'amahoro iyi ngingo isesenguye wabonamo ibintu byinshi wabona yababwiye ko bashobora kubikora cyangwa se yemeje ko bashobora kubikora bagamije gukuramo amashanyarazi cyangwa se bakazikora kugira ngo nabo baharanire umutekano w'igihugu niba babona Amerika ikomeje kubashyiraho igitutu bashobora kuvuga bati rero twageze ku ntwaro ya kirimbuzi kugira ngo twirinde Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoza kutugendaho kubera ko baragaragaza ko kuba badatunze ikirimbuzi ari bimwe mu biterwaho na Amerika na Israel babamenyera aho nkana buriya politike riba rikomeye cyane hahandi umutegetsi avuga ikintu ariko utarebye mu buryo bwagutse ngo ugire ubutumwa nyine ukuramo ushobora gusanga hano Sergei Lavrov yavuze ko Iran yemerewe gutunga kirimbuzi nk'uko n'ibindi bihugu biyitunze cyangwa se ukanabyumva kuko yitwaje aka kantu ka NPT bati ibikore nyine mu masezerano yuzuye ya NPT ubwo rero Iran ifite uburenganzira bwo gukurikiza aya masezerano ariko mu buryo bugamije iki amahoro ntago ari Amerika amahoro ntago ari Israel amahoro si Uburusiya gusa si Ubushinwa na Iran n'abanya-Iran nabo bakeneye amahoro ubwo rero for peaceful goal nayo ushobora gutunga akajya hanyuma hano bakabikora mu nta gitutu bashyizweho cyangwa se ibindi byinshi bakwa hanyuma reka tunyaruke gato hano hari inkuru nabonye irantangaza kuri IRGC News hari inkuru ihari ubwo murabizi ko Iran imaze iminsi muri babyita ni ukwinjiza ingabo nshya bamaze iminsi muri iyo campaign yo gushaka abavolontaire hari guhamagarira abahoze mu ngabo kugaruka urumvikana mu gihe n'iki cy'intambara ubundi baba bakwiye kwibwiriza hari no gushaka abashya rero bashobora guhabwa amasomo y'ibanze ariko bakarwana ku gihugu hanyuma rero Iran ngo yarasabye 1,000,000 y'abavolontaire military volunteers buriya nta nubwo ari abagomba
si ngombwa ngo bose bigishwe kurasa, hari nubwo bashyirwa mu nzego z'ubuzima gufasha nyine mu bikorwa byose bya gisirikare bitari ukuvuga ngo ubundi uburyo igisirikare cyubatse mu buryo buri professionnel. Haba hari abasirikare bashinzwe kuvura, abashinzwe kwita ku bikoresho, abashinzwe kwita guteka amasuku, abashinzwe umutekano bisanzwe, abashinzwe intwaro ziremereye, cyangwa se no gukora mu nzego z'ubushakashatsi n'ubutasi n'ubushakashatsi cyangwa se n'ubwo butasi. Ibyo byose rero inzego zose za gisirikare zigira nanone kuko ari akazi kari professionnel, habamo na retirement. Barareba ko bati kuri iki kigero wagenda, ariko igihugu iyo kigeze mu magi, igihugu iyo kigeze mu bibazo, hari abo bita inkeragutabara. Izo nkeragutabara rero ushobora guha abakiyumvamo ko batabara igihugu, mube steady, mube stand by, ubundi dufatanye. Bashobora kuba rero mufite abaritayamenti benshi, ari n'urubyiruko rwumva ruri tayari, igihugu kigahamagara giti none ubu turumva support dukeneye yari yabagera kuri miliyoni, gusa ugatungurwa none hari abandi bafite ubushake bati nimushake nimuduha ibyo mwakagombye kuba muduha, imbaraga dufite tugiye kuzitangira igihugu. Ubu noneho Iran yahamagaje miliyoni, abagera no kuri miliyoni 30 kimwe cya gatatu cy'igihugu cyose. Ahubwo urumva patriotism y'abanya-Iran. Ahangaha Iran ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Utekereza, ibaze abaturage bamaze hafi amezi 2 bari kuraswaho cyane, nidushaye tunabyite buhumye, bapfa bafungiranye kidashira buri munsi mu bihano byisubira mpuzamahanga, umuyobozi w'ikirenga, abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano. Imyigaragambyo yavuga ko iri kurwanya ubutegetsi, ariko still haracyari miliyoni 33 zonyine z'abaturage bashaka guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Kubera ko muri faze ya kabiri y'ibiganiro ari kuvugwamo ingingo z'uko bategura no kohereza ingabo za Amerika, ariko ni umushinga mbona ngo bashake imbere z'Abarabu zijyamo bazohereza ingabo zijye ku butaka. Kenshi rero ingabo nk'izi zagiye ku butaka hakaba combat convention war, akenshi abasivili babigendanamo, nubwo n'ibi bitero bya aerial strikes cyangwa se ibitero byo mu kirere nabyo usanga ari ubwo bigira ingaruka. Ni ukuvuga ngo impamvu abasivili babigenderamo ahangaha kuri nyama kwa nyama, ni ukuvuga ngo mwakuye intambara mu buryo ntabwo buri professionnel bugezweho, mugiye gutangira guhangana mu buryo bwa gakondo. Sasa ntabwo biba ribona nk'uko bakora sera kwitera, ushobora kurasa n'umuturage, ushobora kubona umuntu ukamwitiranya n'uwo muri muhanganye. Igihugu cyose gishobora kuhita kinjira mu ntambara, cyane cyane ko iyo igihugu kinjiye mu ntambara muri ubwo buryo bwo kuri tere, akenshi n'abaturage babijyamo, kuko uwanze guhunga automatically bivuze ko agomba kurwana, nk'ushaka kurwana ku gihugu cyangwa rero biba bikomeye. Bivuze ngo urasenya Iran burundu uhereye ku muturage n'abayobozi bose, kurenza uko noneho bavuga ngo ndatagetinga imbaraga za gisirikare nzica intege ku buryo ziri bwemere ko igihugu kitakomeza kuba umusaka, cyane cyane kuba wabaciye intege. Ahangaha noneho ni uguhangana kuva niyoma, bose baba bagomba kujya kuri battlefield. Aha niyo ibigomba kuhagera. Rero nicyo navuga mu by'ukuri cyatangaje abantu, ariko nekereza ko ni patriotism ni nationalism bazamutse mu bantu, bagaragaza ko biteguye kuba barwanira no kugaragaza ko Amerika ibitero yashoje kuri Iran bafatikanyije na Israel bishobora kuba bidashyigikiwe n'ubutegetsi cyangwa se n'abaturage ba Iran, bitandukanye n'uko abantu babivugaga. Hanyuma uyu mugabo niba naguciye mu ijambo ariko nari soje nta kibazo. Uyu mugabo ni umwe mu bantu navuga ko bari popular cyane intambara yagize abastar, nubwo intambara mu by'ukuri utakishimira kumenyekanira mu ntambara, ariko ni umwe mu bantu intambara yatumye bamenyekana. Hanyuma mu butumwa bwe wakunze kumvikana gusa akura imitima, ubutumwa bwe bwo gukura imitima. Murabona aba basirikare bambaye full combat, aragira ati igisirikare cyacu kiriteguye bizanye imbaraga n'uburakari. Igitero aho cyaba kivuye hose cy'ubushotoranyi. Hanyuma ati rwose bitumaze iminsi tubyitegura, buri gitero cyose umwanzi azatungurwa nk'uko zamugwa gitumba, ibisubizo tuzamuka. Every scenario has been prepared for. Uburyo muzazamo, uburyo igitero kizazamo bwose, mwaza mu muyaga twariteguye, mwaza mu mazi twariteguye, mwaza mwiruka twariteguye, mwazana indege twariteguye, muzana ikoranabuhanga turiteguye. Umusirikare ntasanzwe. Niba ndi kuvuga kenshi iyo tumubonye ubutumwa bwe ni ubutumwa buje gukura imitima, kuko we rwose ntabwo yavuga ibintu biri peaceful, yivugira ururimi rw'igisirikare, ameze nka wa mufande hano mu karere k'ibiyaga bigari. General Sultan Makenga yiza kuvuga ngo ngewe ururimi rwanjye ni sasu, si n'umudiplomate,
wenda afite delegation ibishinzwe, dufite political wing, ariko ururimi njye numva ni intambara no kubisubizaho byavuye nta kindi history n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero reka tunyarukire gato hano ku rukuta rwa Ryan Rosie Beyond. Uyu bamwita Ismail Bagel, nawe ni umugabo wamenyekanye cyane, nawe navuga ko ari umwe mu bantu batumiye cyangwa se ibitero bya Amerika hariya mu burasirazuba bwo hagati byazamuriye izina. Uyu mugabo rero uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran ati ngwiki, ati dukomeje kwihanangiriza ibihugu byo mu karere, by'umwihariko specifically Emira z'Abarabu, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho zishaka kubagira ikibuga bateguriraho ibitero byabo muri gihugu kukimwemera kugendera mu kwaha kwa Amerika. Nongeye kuriflectinga ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo muri Uganda havugwaga ibibazo n'u Rwanda bishingiye ku mutekano, maze baramubaza bati nako umukuru w'igihugu arasubiza abwira abantu ati nyamara burya nuba wubatse inzu yawe yo guturamo warakoresheje ibyatsi, kuko ari byo bishoboka muri ako karere, n'umuturanyi wawe nawe akoresha ibyatsi kuko ari byo mwubakisha, mwembi mwirinda gukinisha umuriro, kuko iyo mukinishije mwese mwisanga hanze. Uyu mugabo rero yongeye kubwira uburasirazuba bwo hagati cyane cyane ibihugu by'Abarabu ati nibyo muri kwishimira ko Iran iraswaho, muri kwishimira ko bayigabaho ibitero, nimwe muri gutanga ikibuga, kuko ntabwo ari Leta z'Ubumwe za Amerika ziri kuva iwabo ngo zihite ziza zigaba ibitero. Mwatanze amazi, mwatanze ibibuga, mwatanze base za gisirikare, ariko mwibuke ko uko mwakorana kose na Israel ndetse na Leta Zunze za Amerika, ibyo bihugu bizaza birwane bitahe, ariko twebwe tuzakomeza turi abaturanyi. Bivuze ngo ingaruka zose z'iyi ntambara ntiziri kuri Iran gusa, ntibige ko namwe zigiye kubageraho, kuko akarere kari kurwanirwamo namwe mugatuyemo, ntimwenda kwimura ibihugu byanyu ngo mubyanahanye. Ahangaha rero aboneraho no kwamagana conspiracy cyangwa se ibinyoma bimaze iminsi bikwirakwizwa, bivugwa ko ngo gushaka ngo permanent division among countries of the region, ati nyine barimo baragerageza gutanya bya burundu cyangwa se kurema amacakubiri ariko ahoraho hariya muri karakari, ariko nanjye mbona ko biri possible cyane, kuko ubutumwa bwa Bagel burumvikana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu by'ukuri bari gushaka hari uruzinduko ejo muri Benjamin Netanyahu aherutse gukora muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, bivuga ko yari gukoze mu buryo bw'ibanga, gusa amakuru aza kujya hanze, ari naho bavuga ko Emira z'Abarabu zishobora kuba ziri kwigishwa cyangwa se ziri zarasabwe kuba zakohereza abasirikare kuri battlefield, bitandukanye n'uko umunyamerika yaza, kuko byibuze burya y'urwana n'uwo muziranye uvuze aho wamuhera. Ibyo byose rero Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu bakunda kuzibwira ko ari Iran iri kubarasa, yavuga ko yabarasiye ku mato ndetse no ku bigega bya peteroli, byaje kugaragara ko hashobora kuba harimo ikindi kintu atari na Iran yarashe. Rero ibi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bari kubereka ko Iran ari ikibi muri aka karere, ari nayo mpamvu ibibazo byose bihari, kandi ibihugu byose bicukura peteroli, bikagaragarizwa ko igihombo bari guhura nacyo bari kugiterwa n'umuturanyi mubi. Rero byose birasa no guca wa muganimo aka karere k'uburasirazuba bwo hagati mo kabiri, kandi uko byagenda kose wa mugani nk'uko uyu mugabo yabivuze, ikibazo cyaba kuri Iran ntabwo kizasiga umuturanyi. Hari za Rwanda ihene Amerika ibera ryitega ibihugu by'ibihangange mu isi. Nk'ubu nureba neza Rwanda ihene Amerika ateze Uburusiya n'Ukraine, Rwanda ihene Amerika yateze Ubushinwa na Taiwan, Ubuyapani ndetse na Philippines. Bizangana rya Philippines n'Ubushinwa mu gice cy'amajyepfo y'inyanja y'Ubushinwa, birabirwa bahora bapfa n'ibindi bitandukanye. Rwanda ihene yakora ruguru ni Korea y'Amajyepfo, Rwanda ihene ya Israeli ya Iran ni Israeli, ariko noneho bari gushaka no kurema abandi banzi bahoraho. Bari gushaka kurema Emira z'Abarabu na Arabia Saudite, nabo baba banzi b'igihe kirekire ba Iran, bityo Iran izashiduka isigaye ifite abanyarwanda bari hafi kandi bafite imbaraga. Nta gihugu na kimwe mu burasirazuba bwo hagati cyakifasha Iran mu bya gisirikare, uko ni ukuri kudashidikanywaho. Nta gihugu guhera kuri Israel na bamwe Iran, nta gihugu na kimwe cyayifashe mu bya gisirikare, uretse wenda Israel kubera ko ifite arme nucléaire birashoboka, ariko mu buryo bwaguye mu buryo bw'igisirikare Iran
nta gihugu na kimwe byakinjira mu ntambara ngo kisenye. ari nayo mpamvu abantu babyumve neza, ari nayo mpamvu Israel ikomeza kuvuga ko itazahagarika ibitero mu gihe itaragera ku ntego, igasaba Amerika ko ibyo kuvuga ngo agahenge babiretse cyangwa ibiganiro, kuko iyo yifuza gusenya ubwo bushobozi bwose byibuze ikareba ko yajya hejuru ya Iran, bitandukanye no kuko wari ubivuze wa mugani ko ya Iran yajya ikomeza kuba hejuru muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati, hejuru mu gisirikare. Uko bimeze, reka dushimire abakunzi bacu. Ndagushimiye cyane nanjye bwana Semugeshi, reka dushimire abakunzi ba Dossier Analytique ndetse na Forbes Official. Ibiganiro byo tuzakomeza tubibahe, tubabwire uko intambara iri kugenda ndetse n'andi makuru atandukanye. Ngira ngo nizo nshingano zacu kandi turahabaye byimbitse. Izo nshingano zacu ubwo reka bizere ko abadukurikiye mu by'ukuri babanugiwe n'ibiganiro tuba twagiranye hano kuri izi platform zombi. Joseph mushimira. Bakoze cyane.